Slavê var baş hevan no nûçeyên gelek lezgîn hene mazlûm Abdî daxuyaniya xwe ya dawî daye dibêje wê ji qada şer dêr hefrê vekişim ev nûçeyekî heqeten jî ra dibêjim bombe nûçe. Ez hema biçim Twitter'a mazlûm Abdî bînim dayînim ser ekranê. Li ser daxwaza navbenkaran dibêje mazlûm Abdî di daxuyanî de hat diyarkirin ku ev biryar li ser daxwaza welatên dost û navbenkaran hatiye dayîn. Ji bo nîşandana niyeta baş temamkirina pêvajoya yekirnê yani bahsa entegrasyonê dike ji bo girêdana me ya bi peymana dehê adarê re were îspat kirin me biryar daye em hêzê xwe vekişînin. Hêzê xwe vedikişînin kîjan heremî deqekî ev hat ser ekranê temamen ser ekranê ye. Naha herema ku cî xwe vedikişînin Ronî merheba. Merhaba sen çavê. Hemûsa bi lez ketinê tevî gelek nûçeyên din hene. Mesela îro Şamê û artêşa Tirkiye dengê te tê temamen pirsgirêk dibînî. Na deng baş yani jelemde pirsgirêkî nizam deng çawatê nizam. Na temamen. Niha me manşet amade kiribû tam em diketin weşanê ji bo nûçeyên lezgîn ji ber ku şer heqeten dest pê kir artêşa Tirkiye û ya Şamê vê êvarê biryardan bikevin nava şer. Mesela ev ewa wana operasyonê heye. Biryarda çi dibêjin biryargeha wana operasyonê heye. Desteya operasyona ya artêşa Ereban ya Sûriye ragihand ku wan dest bi êrişên xwe yên dêr hefrê kirine. Qesedê bersiv dabû gelek kuştî hene ji her du aliyan jî lê di deqa dawî de mazlûm Abdî binêrin beriya 20 deqeyan beriya 15-20 deqeyan ev peyama xwe belav kir pêşî li şer û pevçûnan girt pêşî li provokasyonê girt êdî ez bawer dikim sibê civîna wan çê dibe çê nabe nizanim li hewlêrê kerem keronê gotin ya te teqet çi fehm kir ji van meseleya Yani biryara generalê Kurd mazlum Abdî mazlum Kobanî çi be em weka gelê Kurd hewçeya dibêje em jê ra rêzê bigirin ev tiştekî girîngî yê ki niha li qadê şer dikin ewin û yê ki dibêje di qala navnetewî da dîplomasiyê dimeşîn xuya ye zaten dibêje jî yani devletên niha êk kolasyonê êk qesedê ra diliv û tevgerê danin bi hêzên Kurd ra zaten piştî firêt hêla firêtî wê hêlê bi tawî yani Kurda naparêzin yani ew soz nedanin Kurda ama Kurd dibe çe yani li rojavayê firêt bin em diparêzin dibêjin welhasil ew wê hêla bawer dikim demek du roje sê roje yani di milê dîplomasî da li û tevgerek mezin heye xuya ye bi hawakî ev xwestinin ev agir vemre û li hêla firêt wê lê jî yani ev dêrhefir çemberekeke teng e bawer yani dibê çi di wê hêlê de Kurd wê nikanibe şevekî mezin bike ji ber çemberekeke teng e li goreyê min biryara General Mazlûm Kobanî hewceyê mirov hemî jê ra rêzê bigire belkî mirov kanîbû du roj berê yani dibê çi hêzê xwe vekişanda wê derê ama welhasil ez dibê qey ji boî me ev necî nîqaşî ye yani fermandarên Kurd bi aqilekî dîplomatîk û bi hawê dibê çi bi navberiya hêzên navnetewî wexta biryareke çît bidin em hemî gelê Kurd li paş bin û em jî ra rêzê bigirin. Niha nûçeyê ev nûçe di ajansan de di ajansên nav netewî de jî derket belav bû ez hemen nûçeyê ji we re bixwînim nûçeya ku hatiye parvekirin niha gelek heval ji min re dinivîsînin temam e ez ê xerîtê jî nîşan bidim temam e hevalê me dibêjin ka wê nexşê jî nîşan bide veya tweeta dawiya Mazlûm Abdî ye hevan no binêrin ez ji we re çi dibêjim Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî ragihand ku li ser daxwazan welatên dost û navbênkaran wan biryar daye hêzên xwe quwetên xwe ji Rojhilatê Helebê vekişînin. Rojhilatê Helebê qestewî dêr hefre. Deqekê ser xerîtê nîşanin baştir hevan no. Hevalê me hemî Firatê nas dikin ku dirê. Firat ev dere hevan no. Ev cî hûn dibînin vira Firatê. Niha ev cî wisa derdikeve pêş şer û pevçûn hemî li dêr hefrê hûn dixwazin ez vîya rakim dêr hefir ev herema şer e. Niha Mazlûm Abdî Qesedê biryar dane bi navbênkariya hêzên navnetewî xuya ye Amerîka Awropa tê de ye avê derê vala bikin bikişînin hemî aliyê din ê avê ava Firatê ye
لی بنداف د دستی ریوبریا خسر ده دیمینه او جی رادست به از بین زانم بنداو لهلا بنداو تشتینی هلا کوبانی کنه اریل جوره بنداف وای ودری اف در مثلا اف جی زر بری تو نبو نو گرتنه و اجبراج بکشینه وقتا ببیجمش هلا فرید حمی yani هلا دبی چه روجاوای فرید بکشینه تک مانال روجاوای فرید تهی زین قصد دیوینه مینه از ور فهمدکم نوچه اوه هوانو فرماندار گشتی قصد مازوم عبدی دیار کر کو اف گاوا کو او داویژن جبو نشاندانا نیتا باشه جبو تمام کرنا پیواژویا انتگراسیونه جبو حسام بکه به مسئله او وی گاوی داویژن یعنی او خواه جدیر حفره جی قدا شر و دکشینن از آنها نمونه قامیونا چوپی جوارا بیجم قامیونا چوپی از نمونه جوارا بیجم مرو چوا خواه مدافعات که خود پاریزه جه شر و پپچونان جه تشتین جه انسان خیر نخواز جه انسان پیس و قریج مرو چوا خواه پاکت که جوان مازوم عبدی داخویانیه که بلاف کریه آنها مگا ودن بارا کرن سر اکرانه سبه ساعت هفت سبه شوم و وکشینا هزیوان دست بید که جهرم رجلات حلبه دست بید که yani der hefer. Ev dest pê bikin vekşinin aliyê din yê avê. Niha rola navbenkaran çi ye ronî têde? Rola navbenkaran ev e. Diqekî ez evêz vê nexşê hinekî biguherînim bînim ser cî qada şer hevanna. Qada şer ev e. cerhafır Ev cî zer hûn dibînin aliyê çepê êfiratê ez bêjim. Rojava û rojhilat em tevlê hev nekin aliyê çepê êfiratê ev ê biniya avê hemî têda. Baş e? Başûrê Sûriyê jî temam. Hevan ez vê ewsa bêhêlim. Em du çê ew nekin, perçe nekin li ser daxwazan navbenkara me gotibû ne? فرمان مامست Deqekî. Acela me tune hevan. Acela me tune. Anha saetên germin. Ehmed Elşara tiştekî imzêkirî em ê behsa wê kaxaza sexte jî bikin. Kaxazekî pir sexte û cûbe em ê behsa wî jî bikin. Qaşo heqê Kurdan qebûl kiriye. Di daxuyaniya Mazlûm Abdî de tê diyarkirin ku ev biryar li ser daxwaza welatên dost li ser daxwaza navbenkaran hatiye dayîn ji bo nîşandana niyeta baş di temamkirina pêvajoya yekkirinê de qesta wî entegrasyonê e û ji bo em îspat bikin ku em girêdayî bendên peymana dehê adarê neme biryar daye em hêzê xwe vekişîne. Em vedigerin ku derê em vedigerin Rojhilatê Firatê. Rojhilatê Firatê yani aliyê din ê avê ku anha wîn dibînin. Ciyê Hesekê lê, Kobanî lê, Reqa lê, qismekî Dêrezor aliyê Şamê dikeve yani. Mazlûm Abdî destnîşan kir ku hêzê wan wê ji xetên temasê yên niha yên li Rojhilatê Helebê vekişînin Dêrhefir. Ber bi heremên Rojhilatê Firatê ve biçin da ku ji nû ve bên bicih kirin. Divê were gotin ev heremên Rojhilatê Helebê wekî Dêrhefir ev du rojin rastî êrişên Artêşa Ereba ya Sûriyetê çeteyên dewleta Tirkî Artêşa dewleta Tirkî bi tevî Artêşa sexte ya Ereban ya li Şamê vê êvarê ji nû ve ketin nava hereketê cesereta xwe ji ku derê digirin merû şaş dimîne ketin nava hereketê û li ser zexta navnetê wî aha biryar dan dayîn bi Mazlûm Abdî bi qesedê. Tabî Mazlûm Abdî ne tenê. Ronî ruh ez gotinê ji te re dihêlim berê ku ez bînim bîre hevalan li Helebê wextê ku şer û pevçûnan dest pê kir vê derê ji xwe daxwaza me ew bû. Bê ku ewladê me bikevin nava şer merû çawa bikare be biparêze. Ronî tu hinek baxife ez numuneya kamyona çöpên dixwazim ji hevala re bibêjim. Merû çawa xwe pak bike biparêze ji bela ji qeda û belayê. Dihadê keremkê. yani nalçte kuya yadve çe ev daxenya mazlum Kobani generali Kurt mazlum Kobani zaten ev sê çar rojên dawyenên hêzê navnetewî bi taybet Amerîka li û tevgerek mezin dayî li navbera wan da ev Barak dîsa dibe çe hem wezîrê karê dereveyê Amerîka û her wiha Trump ew dîsa wek anîne serekî da ku di navbera
her du hêza da yani Şamê û Hesekê da dibe çevhewakî vî agira vemrîne. Yani bi taybet ji dema ev şerê li Helebê dest pê kir. Ji wê rojê wişûn da li û tevgerek mezin heye di millî dîplomasî de. Her wiha Lindsey Graham zaten îro hîha İsraîl ew jî senatöreke girîng ye Amerîkayê û her wiha gotina wî li cem Trump pere dike. Yani rolekî wê girîng heye. Wî jî ev du roje ser ev sê roje daxuyaniya dide. Yani dibêje Türkiye û Sûriye artêşa wê bi ratîqat hêzî Kurdan neke, êrişî Kurdan nekin, ra Kurd müttefikê me nin û her wiha ev hêsîrên leşkerên an dibêje milîtanên Daişê yekê destê Kurda da bira siyaseta Amerîka jî bawer nebe da ku vana ji destê Kurda derkevin û herin têkevin destê Colanî vana wê hemîl hemberî me wê bibin qatilê me yani vê xeta meke. Velhasıl yek êrişa ser Kurda yek niha Kurdên müttefikê me û me ra şerkirin û em li wê derê êrişa were ser Kurda wên dengeyên cuda di sehayê da çêke. Yani seha wê rengekî din bigire. Lewra em ev êrîş gerek nê ser Kurda. Amerîka gerek vê qebûl neke. Velhasıl li û tevgerek mezin heye. Baraq jî di li û tevgerê da ye. Dibe çûben Hewlêrê jî li Hewlêrê jî weke Mazlûm Kobanî û bi rêz Mesûd Barzanî. Velhasıl li û tevgerek mezin heye. Ama tiştê xuya ye yani li roj avayê firêt dixwazin bi tuha wî Kurd wê derê bêxwedî hêz bin. Yani ama eger wexta li rojavayê firêt tabii ki ve biryara Kurdan nelaye wê bibêjim diyare bi xwesteka Amerîka çêbûye belkî îro Amerîka jî çû wê derê hêzên koalîsyonê jî çû wê derê xuya ye wisa bûye ev jî sedema wê ne Colanî ye yani çünkü îro jî Tom Barak li Tirkiye bi gelek kesana civîn çêkir yek ji wan Yaşar Güler û yani dibe çe ev wezîrê parastinê û her wiha hinek generalên Türk ra û her wiha di siyaseta Türk ra doj û kengî bû Hakan Fidan ra yani hemaya xuya ye Türkiye jî di pozisyona êrişê mezin da ye. Türkiye jî amadekariya mezin dike. û heman demê jî ev çi ye? Ev çi ye gotinek dawiyê bi gotina dawiyê bixedîne niha va mesela emrê rejima İranê jî dirêj dike. Yani wexta va agira li ortê hebe ev mesela İranê yani Amerîka, İsraîl her wiha nikane tiştekî niha têkevin û tevgerê. Türkiye jî viya bi zanebûn vê birîna niha li Sûriyê xwîn dike da ku bi hewakî li İranê tiştek çênebe. Ez divêm qey baş bû yani ev daxuyaniya General Mazlûm Kobanî ez qey gelek diçî daye. Dibêjim ne tenê Mazlûm Abdiye veya biryarekî hevbeş e şîrîgatî girtine li ser daxwazan hêzên hevpeymanî niha îro beriya ku Mazlûm Abdî vê daxuyaniyê bide me tiştekî din bihîst. Ahmed El Şara di derbarê Newrozê de di derbarê nasnameya Kurd de di derbarê fermîbûna zimanê Kurdî de biryarnameyekî îmze kiriye. Yani hebûna Kurdan cara yekem li Sûriye dibe qanûnî. Tiştê Colanî dibêje çop e ez wê bibêjim. Eşxwe ez ê bi te re nîqaş bikim. Yani tiştê ku Sergoya Colan yani. tamam. Tiştê ku Colanî îşev îmze kiriye ji bo mafê Kurdan di çavê te de çöp e. Zivil e, mana xwe tune, hukmê xwe tune. Ez jî wî ji te re dibêjim. Gelo Alaqa îmzekirina vê biryarnamê bi biryara Mazlûm Abdî heye tune ye. Bandor li hevûdû kiriye nekiriye. Ez dibêjim tesîr li hev kiriye. Ahmed El Şara çima do îmze nekiriye, çima hatiye tam di nava şer de îmze dike. Xuya ye hêzên hevpeymanî bi wî jî dane îmze kirin, bi Mazlûm Abdî jî dane îmze kirin. Yani ez di wê qenatê de me. Ha hukmê wî çi qase biryarnameyekî çi qas mezine ji bo faydaya Kurda û meselekî din e merû dikare nîqaş bike. Ez tenê nûçe dixwînim ji te re. Li gorî biryarnamê hevanno nasnameya Kurdî tê naskirin di destûra bingehîn de ye bawer dikim. Zimanê Kurdî dibe zimanê niştimanî yani zimanê netewî. Lê dibe zimanê fermî nabe zimanê fermî ew jî min re bêje. Na navê fermî ez zanim. Zimanekî Sûriyê ew jî dibe zimanekî Sûriyê ama nê fermî zimanê fermî zimanê Erebî ye. Li herêmê Kurd lê hebin. Li herêmê Kurd lê hebin. Kurd kane li wê derê bê ez dixwazim di mektebê min da zimanê min hebe. Qediya. Seçmeli dil dibêjin ya li Tirkiyê.
نابه فرقی هاو دبه چاوا تدی از tam بوی حکیش رزاوده تدی دبه شنیا کرد جی حتانی دو حتانی اساد تدی کرد نه هم ولاتی بون زمانی وی زمانی کردی دبه زمانی که هم ولاتی سوریه زمانی که هم ولاتیه قدیا از بدومینم پاشی هم شیروه بکن سروکماری مثلا بنیرن زمان کردی دبه زمان اجتماعی پرسکریکا ناسنامه کردان به ناسنامه تی چاره سر کرن او کردین کو ناسنامه وانتنه بون رژیم سوریه ناسنامه ندا بوانیا تی بیراوه یا اوشقا هات بو حل کرن او همیش خو ببون وطنداش ببون همولاتی ایجا ادبی اموجی حال دکن و یا امزانن امضا ترکان تدایج برکو ج ترکاوتری لګوري هشي ترکا کردین لسوریه کردین لروجاوی کردستان همی به ناسنامه تلویزیون وان دجی شروعگری وان ام گودارد که جوانوتری وسایه لیتشتکی وساتنیه پرانیا کردیمه تنه چند یا کم انسان لوی داری به ناسنامه بون لدری کلوان داره اوجی آنها خودی بونه خودی ناسنامه شقه اساد قبول کربو نوروز دبه جشن فرمی اویا ازانم اعتراضات جیه والحاصل سرحکومت سوری احمد الشارع بریارنامه هجمرا 13 هنک ما فچاندی سویل نتوی کردان هاتنه قبول کرن ده بریارنامه ده ته تقص کرن کو ولاتین سوریه ین کرد پارچه که اساسی رسن ایگل سوریه ناسنامه یوان یا چاندی و زمانی پرچه که ناسنامه یا نشتمانیه لگوری ماده سیمین یا بریارنامه زمان کردی و که زمان نشتمانی ته قبول کرن لهرمی کو کرد لی پرانینه روجاوی کردستان دبیجه یان جی شام جی حلب جی لی پرانینه افرین لی پرانیه که رژه که بربچاف بکتینن دستور تداین کو زمان کردی لدبستان فرمی به تایبتی و که بشه که جی برنامه بجارته یان جی وکی چالاکی چاندی پروردهی وره خوندن tamam seçmeli değil نه دقیقه لهرمی کو کرد لی پرانینه یان جی رژه که بربچاف لی هنه و که حلب شام او رژه که بربچاف کرد لی هنه تمام لی دستور تداین که زمان کردی لدبستان فرمی و تایبت وکی بشک جه برنامه بجارته یان جی وکی چالکیه که چاندی پروردهی بخواندن tamam bejarte bir Türkiye seçmeli bejarte seçmeli mamos yani uçağı roni mesele çiye mesele devleta Türkiye bişara sistem xadaya kabul kıran. Yani an halı Türkiye Kürdi çavaku seçmeli derse zamanı bejarte aynısı evji memleket mavsakat beşiro bakın dakikaya bu yavaş falan evji sana cevap emina kızın لحلب ya لشامی ام ببیجن 2000 Kürt heye işte evji kanı ve kanuna ki derxe jboyi be zamanı ki bejarte و kabul be minak dedim evji bebiji kardeşim na gerek 5000 مهر تو be yani evji pek nayi tu famdike evji kanı güvedi çava şarttan da be bejarte وانا همي قافك الدبلوماتيك هاتي عاويتن داكا كردا تيخ خطريه بيجي كابنر من هو ناس كرن زماني ومن ناس كر وقت هم بخازم كانوا بزماني خو پروردي بين او قافك دبلوماتيك قافك كبوليتيك داكو دستي خو خورد بك چونكي بي ان شاء الله سر حلبي جولاني دستي بي خود بو به حزب بو جبوي دستي خو خورد بك لغوري من او قافا جنرال معظم كوباني جي هر وها قافك وصايا yani ویجی دسته خوا خورد کرد اوکی مادام که هزه نامنته ویجی از دیش گروان بکم بینم ویلا وانا حاصل دوی داری دا yani چه باقشی کرداده که از کملگا و بدم و از بویجم هونجی خلقی سوریه یک ازاته وقت نگود ویدمی داوی اساته دا بو اما اول حاصل ندا بوجی و عیبک وانه zaten adın şiye Nevruz جی سوریه دا zaten Nevruz ور روژه کچیکه روژه دایکه yani ve roja dayka bu kefermi juana roja dayka ya ve hasıl ne mesele vana adın çiye adın zaman zaten zaman neyse zamanı ve Arabiye zamanı fermi zamanı netwi yek Suriye ve fermi bre Arabiye لهنك هرمن قامش لو كوباني وسري كانير ومينات دم لچن تاخين حلبي يكش كردا قطع كردا تدانين بكرد كرنن نا وطا بخازن اوجي حتى چو وقتی 5 سالا مینات دادم با تا بخوازم کانه ویا به زمانه کی بر زمان عربی را
seçmelidir. Ne zamaneki ve bengehim baha. Ev jî veke dibe çenhal li vê derê li kantonên Almana Swîsre zimanê wê fermî çi ye Almanî ye. Jarê du zimanê wê dijî diberahinin. Kîjanin ew jî yek İngilîzî ye yek Fransîzî ye. û dixwaze jî seçmelî dixwan İtalî jî bire. Mesela ev e. Velhasıl tiştekî sergo ye. Yani li gorê min ev hewceyê nîqaş nebe. Ev ne ha ez bêje bibêjim. Ez bêjî bibêjim. Ez ê tabii ki pir xweş dûr kim da ku rexna nekim. Çünkü roj ne roj haye. Ruhî dehê mardê ew xêzên terîme xwendin ew bû bê xênca tiştekî tune bû. Aslında ruhê wê ev e. Yani ruhî Kurda çû li Şamê ji bo dehê mardê binê wê îmze kir ev e. Yani tiştê colanî ji gotibû wan li ser hevdî îmze kir kê îmzê de ev e. Fermo. Nana tu fermo. Şuat tu daxfî. Yani velhasıl hêzla Kurdin har ji vê derê bikişe ev ne berê destê me da bû. Ev dema colanê hat set Şamê û da êriş mêriş çêbûn. Ê mena û ê Simon li hev xistin. Velhasıl li ku derê li hev xistin li min bicê li hev xistin. Li vê derê jî me jî çeperek vekir. İjarê niha ew dibên çi ew dibêjin na hûn ê ji vî çepera jî vekişin. Ji ber girtîgî min biçîjem jê vekişiyan. Velhasıl di qala navnetewî da jî zaten koalîsyonê ji roja ewl da xarîta xwe ya parastinê çêkiriye ji bo Kurda çi ye? Roj hilatî firêt li cem Kurda ye. Derî Rojavayê firêt destê Rusya da bû. Dibe çi seha wê ya ke hewayî. Yani ya hewayî vê hêla cem destê Amerîkaya da bû, wê hêla cem di destê Rûsa da bû. Niha Kurd derbasî wê hêla bûne hinekî Serêkaniyê merû çewat kare ji dewleta Tirkiye bigire. Efrîn ji bo Kurdan gelekî giring e. Vaya dikeve aliyê din yê Firatê mecbûr divê Kurd vegerin ser axa xwe. Divê Kurd vê derê bi dest bixin. Rêveberî bibe Kurda. Ha dijmin diye ji dewleta Tirkiye re bibêjin berê min got cîran raqîb ana vana dijminin. Di berdêla Efrînê de di berdêla Serêkaniyê de ew ê çi şte bigire nizan. Ew jî heye. Petrol ew ê şte bi dest bixin, ew ê dêre zorê bigirin, ew ê Reqayê bigirin. Reqa jî ji bo wan maneviye ji ber ku paytexta Anan Daişê. nîqaşeke din heye. Nîqaşeke din heye ji bo kesê li me gudarî fam bike. Nîqaşa din çi ye? Çünkü Deire Zor û Tabqa û Reqa herema ji Kurda hatin stendin. Yani ev 7 salê dawiyê Kurd jê qewtan din Kurd hatin hesekê û vê hêla da. Velhasıl vê derê jî ji ber hejmiyara zêde Erebayê dibe çi serî nodê wê Erebe dixwaze yani rejima Şamê û Colanî dibe jî heyran ev der xelkê Ereb tê daye ez jî Erebim tu Kurd e tu vê derê hûn ê jê derkevin. Niha nîqaş li ser vê derê kaneke vê derê Kurd wê çawa bikin herî dawiyê min reportaj bi siyasetmedarê Rojavayê Kurdistanê yê berçav Salih Müslüm re kirbû. Salih Müslüm got heyran me ev jî wan ra got. Em ê herin cem gel weke dibe çi yani bira gel dengê xwe bide. Eger gel we bixwazin tew ne nîqaş e. Bira were cem e. Na eger gel we nexwest bêj heyran em dixwazin cem dibe çi qesedê bimîne wê çaxê tiştekî em bikenîne gel bi me ra ye. Me va gela hîsîr negirtiye. Lewra yani niha di pêşe rojê da rewşa Deire Zor û Reqa û Tabqayê wê çawa bibe ev dibe çi mirovê bine ha ji nav pê ve Kurd wê eger kanibin yani tedî ji Helebê û da miladeke din dîrokeke din dest pê kiriye. Yani Kurdê bibêjina Colanî baş e dixwaze mafê Kurda bide em pê bawer wê xetekî mezin bike. Mesele hêza te ye. Di qala navnetewî de kes li pişta te heye nîne dikane bibe dîplomasiyê Kurd meşîniyek adin hêza ta çekdarî. Hêza ta çekdarî heye tune ye. Eger hebe roj îro xweştin nîne Kurd hewce ye hewceyê here federasyonê yani piştî Helebê û da Kurdê bibêje nav hîn û wa goreyê bine polîtikayê wê gelek şaşme. Adin Rojavayê Kurdistanê gerek her serî da dengek nê. Rojavayê Kurdistanê gerek ne set rêveberî wî bin. Yek be û hemîl dora hev bin û êdin jî Bakurê Kurdistanê siyaseta xwe li Rojavayê Kurdistanê nemeşîne. Tu kira wan berde em tev hev. Başûrê Kurdistanê jî her wiha.
يعني ام گرک لپشتی بن کوچ کو برای ما امش بوی مرنی لپشتی بن حالی کاری بخوازن بحر او مروف کانه ری برده مروف کانه تی وک دبی چه وک شیورمنت جرابکه اما وکیدن قدر اوی دیار بکن يعني او دیار بده صورت حواله کی هرم ناست که بکن آن هم سر خطیه برای تلفن ما مستمر حباب خیراتی بریا شیروه تو آگاهیت کاری بدیم بریا شیروه بده راست جوخال سرانسر حریم افراد هم کارم ببیجن چند روز روشه که آورته هیم به طیبت پشت رودان حلبی تاقین شیخ مقصود و اشرفیه دولت ترک به چهته اینوی لگل دولت شامی هم بیجن به چهته این خواه به همو قوت خواه دخوازم وی جاره روش آوای چمی فراد خطا هم بیجن دیر حافر خطا تبخا مسکنی وی جاره هدف جوه که او کود خوازم وی حرمی داگر بکن گلیلوی داره قر بکن تبی کو هم بیجن چند جاران وصا تهدید هم خواه باوایی که زلال دان اولالی دن لسر روی عردیجی شرکه میدانی جی جالی وانده آت پیکانین به سیلح خواه گران هولا ایرشی دانه بناوی یکی به طیبت ایرو هم دکارم بیجن پشتی قوالیسیون ناف نتوایی در بازی وی حرمه بو که روشتا روی عرده هم بیجن جنیزیک و شوپاندن و هر گریدایی هم لبنده انجامی بون که ایدی هم آلیان ریوه بریا خواستر هم حد ساده هم جو قوالیسیون ناف دولتی لسر وی که چه بریار بدن جو خبر که وادید جاری فرمانداریا حزب سوریا دموکراتیک بریس مظلوم عبدی و داخویانی ایکات ده داخویانی ده هات دست نشان کرن که و امبیجن سبا ده ساعتین سبعین هفته سبع ده دست به بکشنا به هزا باشه یعنی دراش هایده از کارم وی اکی بیجم نزانم که پرسی و هبنم کارن برسوی بدنه یعنی لسرانسر خطا حریم افراد یعنی حتی ساعتین درنگیجی تو بارانه که دوار جالی چهتیم بسر حکمت ترکیه و حکمت شامی و باوی که دوار دهاتن مشاندن لهمبری ویجی هزن سوریا دموکراتیک تبی کو هم بیجن جار برسف تین داین اما برسف روانه یعنی هم تکارم بیا یکی بیجن دراوشه هایده سوالك من هي انه او هيزا قتلي يجبي دري لكشيا قال له يعني بيت كان وك الشلوبه خو بلكي اغاهي هذا اغاهي امانه اغاهي بيت كان شلوبه جيبك قال له يعني بهاوي وك دبيش هيزي نابنتوي يعني كواليسيوني وان جي خست داكو جبي دري لكشه اردن هجر فنكشيا نها قصدي الويدري كان يبقى بباراسلا يعني هم اول ام دبيجن دبيش اريشك مزن اني نسر قصدي الجوريم الزماني كي شاشجي يعني قصدي راس اريشك مزن هاتسر ويجي اريشك لواز دان كان يبقى بباراسلا يعني روش شو بله راسته نها روشتا حریم دیر حافر و روشتا بیجن حلبی جهودو پر جدایا روشتا حلبی روشتا که چمبری دابو لیبلی روشتا دیر حافر هم کارم بیجن داری چک و جبل خانه ده داری تقویه ده هر چند حریم که هم بیجن دکوه روش آقای چمی فراد جی اما لالیه دن اگر هات او شرک رو دا از دوی باوری دم و قصد هم بیجن حزب سوریا دموکراتیک هست ده کار بلوی داره برسوا پیویست بده دراوش هاید اگر که لحفکرین جهاتیه شکرم به قناعت آمن وک بریس مظلوم عبدی دویجه جبوی نیت خواه پاک جاره کدن نشانی دولت شامی بدن دولت انجیران بدن و دبن چاودریا قوالیسیون ناف دولتی دا کارم وی که اشکره بکن از وی که وصل کارم بدن دیار کرن لالی دجی امدام قالا جغرافیا ارتنگاریا روشاوه کردستان با طایبت با کر رشلات سوریه دکنه هم پیوسته وی راستی جنیزی و ببینه
جبر کو دوان چند سالین در باز بویده گشتی جی دزانه تواهی گلی کرد جی دزانه بداگر کردن عفرینی و سرکانی و گریسپی ده همان دمه ده باجارک وک منبج آلیه هم بیجن شهبا و پشتراجی هر دو تاخین شیخ مقصود و اشرفیه و یکی بخوار هم بیجن کنجکتوره که چابا دا آوا کرن دراوش حیده ایدی هم بیجن وکیشنه هزین سوریا دموکراتیک روش آوای چمی فرات و پتانسیل حید بردکی جان آلی درده ده هم پیوست هر کی بیر راستیه ببینن نه باجارک وک رقا باجارک وک دیرازور پیکاتین هم بیجن عرب و پیکاتین نش پیکاتین کرد هم بیجن لوی در اجماع روان زیده یا گل یک جهه پرسه یعنی براستی جی اگر هات و هزین سوریا دموکراتیک هم بیجن در بازی روشنات چمی فراتی بون و روش آوای چمی فراتیج رادستی حکمت دمکیا حیی کرن پشتیوی اکیوی رودان چاوا چی بمن گلوی اف یک نبه جه پرسی جاره کدن هم بیجن دولتا ترکیه به هیزن خواهین حیی و حکمت دمکیا شامی و داخوازا باجارک وک راقا و دیرازوری جی نکنه یعنی اف یک بخواجه پرسه یان جیل برانبری وی اکی دباکو دمین پیج دن بیجن سرکانیه گریسپیه دی عپرینه ببرده لغانه ورگو هرتن گلو نیگو هرتن ایدن بیجن پیج هاتین کل ماکر رشلات سوریه جیان دکن و روش آمان چابه یعنی در روش حید همو پیج هاتن امجرد بیجن براتیا گلان براستیجی 14-15 سالن باوی کم بیجن کولکتیف یعنی به هفدور جیان دکنه اگر هات روشا جغرافی هم بیجن بر رودان جدا و چو گلوی اف یک روشا که چوا بکه براستی واجی جه یعنی فکرینه جه پرسیه gelek spas ki malate ava şiruvek ya perse tejî balkêş bûn şîrova tejî balkêş bû ana haj ber ku em di destpêka meselê dane em tam nizanin ber bê ku dirê ve diçe ya hey لازم تشتكيدم بيجن بدستور الله ده افكر من شخصيه يعني اسكرم ذي كي بيجن رودان كل السرانسر سوريا باكور شلات سوريا شيدبن جنيزيك بام بيوست ذي كي زانبن دولة تركيا دستي وتدا قوينا يعني لا آليتن ام دام قال کردستان مزن دکن قدر هر چهار پارچان هم نکارم در روش آوا تنی وگری بدن تانجی هم روش آوا نکارم بگشتی وگری بدن نه اما هم دیگه که زانبن اگر کردک لکیشان پارچه کردستانی بن دیسا دل شوات پارچه دنه دما وی جاره هم وی که لسر هم بیجن ولات جیران هفسنگ دکن بالا خواب دنه به طایبت دوان دهروژن درباز بویده گلی کرد راستا دربه که پرمزن هات هم لروش آوا هم جی لروش حالات باشه قدر گلی کرد چارنوسا گلی کرد دربکی جان آلی وده چه نا هم تمید بیجان روش آوای کردستانی گلو باکوری کردستانی ویچه به اگر که ایرو دولت سوریه پیمانه که اوسا امزاده که گلو اف یک جکو داره دست دولت ترکیه تیده تنه ام پیوست اوه که جنیزیک و ببینن براستی جی قدر روش آوه کردستانی و بده دیار کرن که گله کرد ایدی چقاس خودی مافه اگر که ایرو ستاتوی اگر روش آوه کردستانی ورم آس کرن بگو منو باندورا خال باکور جی بکن ویل باشکور جی بکن ویل روشلال جی بکن ام پیوست اوه گله کرد و راستی جنیزیک و ببینن اولگوری وی نیز ببین وجاره کردن جبوی تواهی تماشاوانان سلام و ریس سلام و حرمت malate ava ez tenin birim birate dengî more te jî Salih Müslüm dibêje ew belgeyek ku gavadin me xwend bi îmzaya Ahmed El Şara dibêje em vê yekê têrê bes nabînin pêdiviya me milletê Kurd yan jî Rêveberiya Xweser bi îmzaya Serokkomar tune ye pêdiviya me bi garantiyekî destûra bingehîn heye evaya Salih Müslüm dibêje baş e
Malatya ve Mamus'ta gelek spas tıkım. Her hebi. دم باش Mesele bir şekliye naha Roni gotin yateye te çift hem kırıcı mesele ember bir kudre vetçin em şiruve hoş binin. Bubure Roni. Hevanno. Mamoste gotun yattı. Na gotin yateye emin ez tenet xwazim tiştek bejim ji hevalara. Mesele Tamam. Çavê min li ser peyamê we ne ji kerema xwe re peyamê xwe binivîsînin hem ji min hem ji Ronî pirsan bipirsin kêfa we ye hûn jî dikarin şîrovê xwe jî binivîsînin ez ser datînim ser ekranê we goterê û ji kerema xwe re abonetiya xwe ji bîr nekin ew jî jestekî keremke Ronî Malatyaya ve Yani vadamana var hocana erişek teserte yani jihela hane kasa ve levraji min jî pêwîstî jî mivanîte jî la xwe piştiriya bidim te ji ber tu karekî gelek xurt dike û rojnavantiya Kurda yak dibe çe wekin wecên ekrana û her wiha bi Kurdî yani te tiştekî gelekî xurt kiriye gelekî xurt dike Hewceyê her kesê me dişopîne hay ji vê heve ji vê haydar be û bibin hendam te bişopînin û weke Ronî Roha jî ez piştgiriya Bedran dere Rêzdar Bedran dere her tim ez dê bikim weke Ronî Roha jî yek ew agahî ji Bedran dere reşan de Ronî Roha bû çünkü gelek telefon hat ji min re me ev girt me gelek ev girt ya tiştekî basit û tiştekî basit ez em nekeve mijare yani hevalekî nûçeyekî şand îja wê nûçê de cümleyekî jî tê de nivîsî bû ew cümle şîrova kiriye yani nûçe neame bû nûçe neame bû nûçe a xelkê bû em tenê bûn alet me xwend ew gelek jî siyasetmedar Rewşenbîr telefonî me dikin dibêje te çima linka ji Bedran re ya diyorum nejan ya min ne mamosteyekî vê derê ji me re şîkî colanî propagandası yapma gelo tu ji me fehm nakî yan tu ji kesekî de re dibêjî görmedim mamoste vana ji hev re dibêjin pardon ji me re nabêjin ji hev re dibêjin tamam kerem mekreçi bu da naha tam ev tiştî naha colanî weşan diye ev dedî peyama weşan diye tam peyama naha di navbera dibê çe li Bakurê Kurdistanê ev dedî pêvajoya aşîkî em dibêjin ya Tirkiye jî dibêjî pêvajoya Tirkiye bê teror tam li gorî ruhê wî yani aslında mesele ev e Tirkiye gelek xuyaye Şam û Ankara dibê çe yani Şam dibin koordinasyona Ankara'da tevdilir velhasıl ruhê pêvajoya li Bakurê Kurdistanê tê meşandin me di peyama Colanî de zelal dît adin çi ye adin Colanî jî ev zû kir li vû tevgerê yani ev zû şan te û gobra Kurd muhetab nagirin bê wan jî ez kanim îmze bikim a ji were fakat siyasetmedarê Kurd da tabii ki siyasetmedarê Kurd bawer dikim menî gerek dibe çe yani tevhev rûnin biryarekî rêkê bidin çi dixwazin Rojavayê Kurdistanê em tam çi dixwazin ne diyar gerek em vê xweşik diyar bikin em vê rindik zelal diyar bikin li Rojavayê Kurdistanê ev îro çi bibe ez dibêjim qey em gelê Kurd gerek piştgiriyê bidinê û li paş be ji mirinê re jî û bi çawî biryar hat danin em li paş ben û weke kûçk û birayê wan adin ez vê jî bibêjim yani Türkiye xuyaye wê yani li vû tevgerê de bû dakî êriş bike velhasıl yani car carna dibe mirov hinek fermanên mezin bisekinîne mirov gafekê şîn de davêje û Kurda karşında ne diye çünkü em me got ya ev der afir zaten der hafir em vê dawiyê çûne ketine ji bo parastina min bicî û bingeha xwe ji bo parastina min bicî û baraja Tişrînê û yani bendava Tişrînê bû velhasıl Mazlûm Kobanî generalê Kurd gelê Kurd hemî li piştênin generalê me em pê serbilindin û bi hemî generalê xwe em hemî generalê xwe serbilindin em çima pê serbilindin me generalê xwe dîdin li Şêx Mexsûdê li Helebê dî me generalê xwe Helebê dî heta ew wî soza dabû zarokên Kurd heta ez sax bim ez ê nehêlim hûn bên kuştin lê soza xwe bi cihanê
والحاصل كيجان جنرالي كرد كيجان لشكري كرد صارت حمية افسوس ضاي قال لي لو راهين صاغنا حوجي يعمل لي قضي دركه ام البشتوانه نها رونی او تشتا کوانا ام سر اکران دبینن اف جی تشتکی بالکیشه وزیر کاری در و ای سوریه اساد شیبانی لسر حساب خواه نویساندیه لسر حساب خواه ایکسی به زمان کردی تشتکی نویساندیه ده پیام خواه ده کردی وکه ستونه که رسن ای سوریه پیناسید که وكيدن تقازي لسر يكتيه قال سوريا دكا افجي حمي شاف شي دبن وكيدن دبيجا ناسناميا سوريا هرتم جبو حمو زارو كنوي بويا يكار وبراين كرد دفي اواهيه ده ستونه كرسنن عين بروباغندا كماليستاي بروباغندا روحي تركيا عين تشتا راسته دولة تركيا تشداي بيشيوا جبو خapandına cevaka navneteviye. Jbu xapandına Kürtler, dedi ya Kürtler kardeşlerimizdir. Kürtler bu toprakların sahibidir. Aynı işte. Bunlar politik aynı işte. ew jimene Havcaya. Havcaya ama mesela tek otanı gibi şey. Havcaya aman ha. Yani siyasetmedarı Kürt. Peşenge Kürt, fermandarı Kürt. Bu vakotanana bakapın. Pes ne vakotanana bidin. حتی که مزون بکن یعنی تا بگی دویم رو قبول بکنه که اما پس نیوان بده کانی واقع تو تی فلان کس واقع تو یا تو پروپاگاندا برای نکردن جولانی مدید رپورتاج هایی هری دبیر چهار قبل رپورتاج var من گفت امری من dışarıda çıkıyor dedi یک مدیراتور سوال کرد کرد تهدید که از تهدید نکم ایسانی ترسونه تهدید که اما امری من dışarıda çıkıyor yani bu nasıl valla düşman ekberden قانونه ketiye tengi tu hazırlığı hava karar navnetevi da sebep çiye çünkü ev erişe ani ser Halep'e erişetin hep bu gelle kes de beni zanım kan dubare bebejin Halep'e de çerçeve yeki de beçen Nisan'ı da de bu yere hep peymanek çi bu şervanı yok hamiye kşandın tank yok top yok şervanı yok nezi 10,000 şervan zede belki je kşandın bu yere hezek polis ma بتشكل سيفك كلاشينيكوف وفلان وفلان بتشكل سيفك ما وهذا تشكل سيفك ضد دولة تاليخس ضد كولانا دا زياد حلب وهذول وقع يعني وقت هسه بوليسان عصايش بتشكل سيفك ضد دولة تاليخس والحاصل الفيدري نحكيك قال لك مزمو الفيدري جولاني دخوازه اف بوزيشني او كتيرو اف تدي دستوي تنگ بويا بهواكي دخوازه اب بيا دي صف دبيچه ریش خورابکه gerek همین لویا شیار بن. Tamam. رونی مالا تیاوا از بارد کم دقیقی نه تمامه. gelek spas dikim daxuyaniya wî ev e wekî din çi dibêje hêza Sûriye de hevgirtina gelê medeye bi yeketiya xwe em rûbirûyê her astengiyên dibin da ku welatekî azad ava bikin ji bo hemû xewn û heviyê me fireh bibe. Ez dibêjim hevano mala we ava Ronî tu şîroveya xwe dawî tiştekî bibêjî heye ez bar dikim dûr û dirêj em ê behsa vê mijarê bikin bernameyê xwe sibê du sibê de tiştekî bibêjînim bira herkes alîkariyê bidite bedran dere pêşkeşvanekî xurt e bedran dere 40 salê xwe daye vî kar û vî xebatê û vê dawdoza gelê Kurd dibê çi berf bi tozek arî reş nabe نه از خود وقت شدی ادی بچیم ولی حاصل آدن حوجه حرکت ببین اندام تا بشوپین مشکلیه بدن تا آدن بيجي روجاواي كردستاني كوچ كبراين ما لهنجن عمل بيشتاوانن وكروني دما إرشاد سر روجاواي كردستاني 2014 دا لوي دري بوم چوم ايو روجاواي كردستاني حوجه حل كرد بري خبدي وجوان كرد لوي دري بميوان داكو براين خوشكي خو دايگي خو باريزن روجك جرينجا چونكي كريتيكا ان ديروكيا يعني سبي حال نبوي ها ال دروهين بكلا حوجه چاوي ما كوهمل سر روجاواي كردستاني اجي مينات دبيجم جالك سباس تكم جهبالارا جبو حبونا و من هر هبن